Ijoro ryiza kuba dukurikiye mwese kuri Noran TV mukomeze muri mukoko kuryo handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa mukande kunzogera kugira ngo tukimera gutunganya makuru yacu ibiganiro byacu bijye bita bibageraho ako kanya. Ni inkuru itunguranye kuri Pasiteri Bizimungu uyu nguyu yayoboye igihugu cy'u Rwanda ariko nyuma aza gucabwa muri yombi aza gufungwa aza kurekurwa hanyuma rero mbere gato yuko ngaruka kuri inkuru reka mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri uyu umugoroba ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatanu 2026. Reka dore kuri inkuru mabwire ko u Rwanda rukomeje kwandikira Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gucukura ndetse no kugurisha tungsten nyinshi. Ammonium paratungstate ikimwe mu bice by'ingenzi biva umusaruro wa tungsten cyarenze $3 y'amadolari kuri toni mu mpera za Mata kandi ibiciro byakomeje kuzamuka cyane kuva umwaka watangira. Uko gutumbagira ku biciro bya tungsten kandi kwatewe n'ihungabana ku masoko bituma baho amahirwe ku bihugu bibiri bya Afurika bitunze tungsten nyinshi cyane, u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iruhande rwa tin ndetse na coltan, tungsten ni bumwe mu butare bw'ingenzi buzwi nka thriti. Uburemere bwayo no kwihanganira ubushyuhe bukabije bituma ikoreshwa cyane mu nganda za gisirikare ndetse n'izikora indege. Ikinyamakuru Agence Ecofin cyangwa se Agence Ecofin kivuga ko gushakishwa kwa tungsten mu gisirikare ubigeze kuri 12% by'umusaruro wose kandi biteganyijwe ko bizagera kuri 15% hagati ya 2027 na 2028 mu gihugu bikomeje kandi kuzuza ububiko bwabyo bwa gisirikare. Urwego rw'ibinyabiziga ni rwo rukomeje kandi kuba umuguzi munini cyane aho rwihariye 25% kugeza kuri 30% by'ubusabe bwa tungsten nk'uko byatangajwe n'ikigo Argus. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo kiza imbere mu kugira umusaruro mwinshi cyane wa tungsten ndetse nicyo cyohereza nyinshi mu mahanga ku isi. Muri 2025 Pekin yashyizeho amananiza mu kohereza ibicuruzwa mu mahanga mu gihe kandi yagabanije igipimo cy'amabuye acukurwa kugeza mu Kuboza. Ibigo 15 kandi byonyine nibyo byari byemerewe kohereza tungsten hanze y'igihugu mu gihe cya 2023-2027. Ibi byatumye ibiciro byongera kandi bigabanya uburyo bwo kugera kuri tungsten ku buguzi bwo mu Burengerazuba. Aha niho rero u Rwanda rwabyungukiyemo. Bivugwa ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yabashije gucukura toni 113 za ammonium paratungstate muri 2025 yohereza kandi hanze toni 94 n'igice bifite agaciro ka miliyoni 1 ndetse n'300 by'amadolari Amerika. Ni mu gihe igihugu cyohereje toni 26,651 za gasegereti muri umwaka ufite agaciro ka miliyoni 652 z'amadolari Amerika. Umusaruro u Rwanda ku rundi ruhande kandi uri hejuru cyane, igihugu cyohereje toni 2,283 za tungsten muri 2024 zifite agaciro ka miliyoni 35 n'ibihumbi 660 by'amadolari Amerika nk'uko amakuru abitangaza. Bituma rero ruba isoko rya mbere muri Afurika. Iki cyuho giterwa n'ikirombe cya Nyakabingo gicungwa na Trinity Metals ivuga ko ari wo mushinga muri cyane wa tungsten ku mugabane. Ikirombe gitanga toni ziri hagati y'ijana n'110 za wolframite cyangwa se tungsten buri kwezi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Munyamakuru mabwire ko Iran irigamba kurasa ubwato bw'igisirikare cy'Amerika. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM burasakana ko bumwe mu bwato bw'intambara bwarashwe na misile ebyiri z'igisirikare cya Iran. Mu butumwa yanditse kuri X, CENTCOM igira iti nta mato y'igisirikare cy'Amerika cyo mu mazi yigeze araswa. Yongeye iti ingabo za Amerika zishyigikiye Project Freedom ndetse no gushyira mu bikorwa ingamba zo gukumira amato ku byambu bya Iran. Igisirikare cya Iran imbere cyari cyatangaje ko cyabujije ubwato bw'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi kwinjira mu muhora wa Hormuz. Ibiro ntaramakuru bya Iran Fars byatangaje ko ubwato bwarashwe na misile ebyiri ubwo bwagendaga bushaka kunyura mu muhora wa Hormuz binyuranyije n'umutekano wo gutwara abantu n'ibintu. Ibi bije nyuma y'uko ubuyobozi bw'ingabo za Amerika butangaje ko butangira igikorwa cya Project Freedom kuri wa 4 Gicurasi hagamijwe kugarura ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'amato y'imizigo mu muhora wa Hormuz cyangwa se Detroit de Hormuz.
Mu yandi makuru akomeza kuvugwa, ntituzemera ko u Rwanda ruterwa na Ndayishimiye, tuzarutabara. Colonel Rugabo wa Twirwaneho. Colonel Rugabo Fideli uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamulenge, yateguje ko we na bagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umusirikare ukunze kandi kumvikana avugira uriya mutwe yabitangaje mu kiganiro aheruka kugirana n'umuyoboro wa YouTube wa Imurenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi, iza leta ya RDC, umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo baba bakomeje gushaka uko bigarurira agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakagire ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Rugabo yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo aziburira ko zitazigera kandi na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu musirikare yavuze ko bitumvikana uko u Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe mu butero u Rwanda mu gihe bwakabaye kandi bwifashisha agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bwarwo. Colonel Rugabo Fideli kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe, Twirwaneho yiteguye kandi kohereza brigade y'ingabo zayo zihariye zikarutabara. Twebwe ntituzemerera ko u Rwanda ruterwa. Twirwaneho ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ndakurahiye Afande Semata Mashare, umuyobozi w'igisirikare cya Twirwaneho, azashyiraho yihariye kandi tuzatabara. Umunsi bazavuga ngo isasu rya mbere ryarashwe, brigade tuzayishyira standby, izahaguruka kandi tuzatabara. Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamulenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC, igisirikare cya Kongo, ingabo z'u Burundi nabo bakorana bazarasa u Rwanda nabo Twirwaneho kandi barasa ku mugongo. Ati bazarasa tubarase ku mugongo. Ndakurahiye kandi mubwiye ko tuzashyira brigade yacu ihariye standby, tuzatabara. Hariya mu Rwanda tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abantu benshi batuye mu Rwanda, ati bakorera ibikorwa, ntituzemera ko mu bisenya, tuzabarasa. Ati ndakurahiye. Nzima ati nubwo Afande Nyakubahwa Kagame atadutumaho tuzijyana. Ngaho u Rwanda ukuntu rumaze rero kwibaka ngo interahamwe na Ndayishimiye kandi barahagurutse bagiye kurutera, ati n'abantu bacu bariyo tuzijyana. Ati bariya abantu rero bacu bari mu Rwanda ni abacu, tuzarwana. Ati udafite imbunda azatora igiti, azatora ibuye, tuzahagurukana n'abagore bacu n'abana bacu, ati tubatabare. Colonel Rugabo Fideli yashimiye Perezida Paul Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamulenge. Yagaragarije kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bariya abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro. Ikindi bakaba kandi barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko Twirwaneho kuba igejeje magingo aya ishobora kandi guhangana n'ibitero by'ingabo za leta no kurinda abatuye muri Minembwe, ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo we ubwe na Sematama, cyo kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant General Masud Pacifique bahawe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko akomeje kugenda abishimangira. Reka tujye kuri Pasteur Bizimungu. Ko nabivuze, hoteli ya Pasteur Bizimungu imwe mu zitezweho kandi guhindura isura y'ubukerarugendo i Rubavu. Hari inkuru yanditseho n'ikinyamakuru rya Kadomo.com ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2022, ati icyizere cyatangiye kugaruka ku maso ya benshi nyuma y'imyaka ibiri yica Burundi isi yatejwe n'icyorezo cya COVID-19. Abakunzi b'ibirori no gutembera uyu mwaka ushobora kubahoza amarira yazaguma mu rugo, ati no gufunga ibikorwa by'ingenzi kwa hato na hato. Icyo gihe rero bagize ati icyo cyizere gituruka ku bwinshi bw'abakomeje kwikingiza, ati yaba mu Rwanda no ku isi muri rusange. Icyo gihe mbere ya 2020 umujyi wa Rubavu wari igicumbi cy'imyidagaduro n'ubukerarugendo mu Rwanda. Mu mpera z'icyumweru, ati abato n'abakuru wasangaga bishima ndetse banishimisha ku mucanga hariya za Tamutamu, ku Mashyuza, Nyamyumba n'ahandi, biteguye kandi umujyi wa Goma n'udusozi dukikije ikiyaga cya Kivu. Ubu byose byarahagaze. Iyo uhageze, ati wakirwa n'amajwi y'imiraba, ati ikiyaga, ay'inyoni, ay'imodoka n'imashini, ati zikoreshwa mu bwubatsi bitajyanye n'ibyatumaga kandi uwo mujyi ususuruka mu mpera z'icyumweru. Ati nubwo byagenze bityo, ati harababonye kare ko COVID-19 itazaherana isi. Ati ku nkengero cy'ikiyaga cya Kivu hari kubakwa hoteli zitandukanye n'ibindi bikorwa ati biteza imbere ubukerarugendo, bigaragaza ko bizeye ko byanga byakunda COVID-19 kitazaramba. Iyi nkuru ndagira ngo tugaruke, ariko turaza kureba hamwe iyi hoteli y'umuryango wa Pasteur Bizimungu bari kubaka ari za Rubavu. Ati n'ibikorwa remezo bikomeye cyane ku buryo ati mu gihe kibizaba byuzuye bizandura isura y'ubukerarugendo Rubavu.
ati muri ibyo bikorwa ati biri kubakwa ukinjira mu mujyi wa Rubavu aturenze ahubatse Serena Hotel munsi ya gato yahubatse ibiro by'akarere ka Rubavu usanganirwa n'inyubako igeretse gatatu iri hafi kuzura. Ati ntabwo izina ry'inyubako ati riratangazwa ariko amakuru yizewe ati ikinyamakuru cy'akadomo cyamenye ni uko ari hoteli iri kubakwa n'umuryango wa Pasiteri Bizimungu wahoze ari perezida w'u Rwanda. Bizimungu yayoboye u Rwanda kuva muri Nyakanga mwaka w'1994 kugeza muri 2000 ubwo yeguraga. Nyuma yo gufungurwa muri 2007 ntabwo yongeye kandi kugaragara muri politike yibera mu bikorwa bye bwite. Ati ku cyapa kigaragaza imirimo yo kubaka iyo hoteli handitseho ko ari inyubako ya Serafine Mutamuriza umugore wa Pasiteri Bizimungu. Icyakora akenshi Bizimungu niwe ukurikirana imirimo yo kubaka iyo hoteli. Iyi nyubako yatangiye kubakwa muri 2018 biteganyijwe ko icyiciro cya mbere kandi kizarangira muri 2022. Bajaga bati amakuru yizeye igihe ifite nuko ari hoteli izaba yihagaze mu mujyi wa Rubavu kuko izaba igizwe n'ibyumba bigera kuri 80, ikaba ari iya mbere izaba kandi ifite ubushobozi nk'ubwo muri uwo mujyi wa Rubavu. Izaba kandi ifite icyumba cyagutse cy'inama, ibintu bitari bisanzwe cyane muri hoteli z'i Rubavu. Iyi hoteli kandi izaba ifite ubwogero piscine hejuru ku buryo abari kogera hejuru ku gasongero bazajya kandi babikora bitegeye ikiyaga cya Kivu imbere yabo, dore ko kiri muri metero zitarenze 200 uvuye aho inyubako iherereye. Ati ubusanzwe inyubako kandi yakaba igeze kure yatiyuzura, ariko igihe yabwiwe ko kudindira kw'inyubako yayo kwatewe n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye haba imbogamizi mu kubona ibikoresho by'ingenzi nk'ibyuma byifashishwa mu bwubatsi. Ati biteganyijwe ko nta bikomye ati mu nkokora uyu mwaka warangira ibice byombi bya hoteli byose byuzuye. Icyo gihe meya w'akarere ka Rubavu witwa Kambogori Ildefonse yabwiye ikinyamakuru cy'akadomo ko ibikorwa by'remezo by'ubukerarugendo biri kubakwa ku kiyaga cya Kivu byitezwe kandi gukomeza gukundisha abantu ako karere. Ati hari amahoteli atandukanye ari kugenda azamuka, dufite amahirwe yo ko Rubavu ari akarere keza ati abanyarwanda kandi abaturanyi n'abanyamahanga bakunda. Atubonera cyane muri weekend aho abantu baza gutemberera kuri iki kiyaga kugira ngo barebe ayo mahumbezi ati bayabyaze umusaruro basubire iwabo bafite akanyamuneza. Ati n'ubwo u Rwanda ruri guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku nama wasanga ati n'ubwiganje cyane muri Kigali, ati kubera ko ariho haboneka hoteli zifite ibyumba bigezweho ati byakora inama n'abantu benshi. Ati hoteli nk'iyi umuryango wa Bizimungu yitezwe kandi gufungura amarembo Rubavu, ati nayo kandi ikajya yakira inama zimwe na zimwe zikomeye. Ubukerarugendo ni inkingi ikomeye cyane ubukungu bw'u Rwanda, byatumye kandi guverinoma ibushyira imbere ndetse ishishikariza abashoramari butandukanye ati kubaka ibikorwa remezo bibuteza imbere birimo amahoteli. Mu mwaka wa 2019 ubukerarugendo bwinjirije igihugu miliyoni zigera kuri 500 z'amadolari y'Amerika. Ati kandi abagenzi bagera mu gihugu nabo bariyongera cyane kuko bageze kuri 1,600,000. Muri 2020 kandi byarahindutse mwaka wose amafaranga yinjiye mu gihugu aturutse mu kiragendo ya miliyoni 121 z'amadolari y'Amerika, make ugereranyije n'ayari yabonetse muri 2019 byatewe n'ingamba zo kwirinda COVID-19 ari ikomeje guca ibintu hirya no hino ku isi. Atuhere muri Mutarama ukagera muri Gushyingo 2021 amafaranga yinjijwe avuye mu kiragendo ya miliyoni 134 z'amadolari y'Amerika, bigaragaza inyongera 19% ugereranyije n'ayari yabonetse muri 2020 kuko byakomeje kugenda bigarukwaho. Reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mabwire ko Chopo abasirikare bishe umushoferi wa taxi nyuma yo kwanga kumwishyura. Kuri iki cyumweru itariki ya 3 Gicurasi abasirikare babiri ba FARDC bishe umushoferi wa taxi mu ishyamba ryegere Parezi umudugudu uri kilometero 180 uvuye Kisangani mu gace ka Ubundu mu ntara ya Chopo nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo. Sadamu Jango imyaka 23 y'amavuko basanze yapfuye afite ibikomere by'amasasu mu gatuza uko byatangajwe na mugenzi we utwara taxi wagaruye umurambo ikisangani. Yavuze ko abasirikare batatwaye moto cyangwa se telefone nk'uko inkuru dukesha Actualité bivuga. Ku gatandatu Sadamu yaravuye Kisangani yicirwa hafi yaho yarayagiye. Mbere gato yuko yicwa yatonganye n'abakiriya be babiri bari bagaragaje ko badashaka kwishyura amafaranga nk'uko byasobanuwe n'undi mushoferi wa taxi wavuye aho hantu. Umwe mu basirikare yatawe muri yombi n'abaturage baho nk'uko bigaragara ku mashusho yerekanwe n'umushoferi wa taxi. Reka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire ko AFC 23 yemeje ko FARDC yagabye igitero karabutaka muri Lubumbashi. Umutwe wa mama 23 uravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere tariki ya 4 Gicurasi zagabye igitero gikomeye cyane mu gace ka Rumbishi ko muri teritwari ya Karihe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi w'umutwe Lawrence Kanyuka binyujije ku rubuga rwa X yavuze ko kiriya gitero cyagabwe hakoreshejwe drones zo mu bwoko bwa za CH4. Ati kuri wa mbere tariki ya 4 Gicurasi ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gifite uburemere bukomeye cyane mu gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rumbishi
mu nkengero zako no muri teritwari ya Kalehe. Muragira ati iki gitero cyagabwe yakoreshwe drone z'intambara ati zo mu bwoko bwa CH4 cyangije byinshi kinahatira abaturage kandi benshi cyane b'abasivili kuva mu byabo. Nyuma y'iki gitero mama ko yatatu yamenyesha abaturage ko iri ku ruhande rwabo, yizeza ko igomba kandi gukora ibishoboka byose ikarinda ndetse ikanabarwanaho. Igitero cyagabwe masaha ya saa 9:45 z'igicamunsi kirakurikiye imirwano yiriwe isakiranya mama ko gatatu n'uwo ry'ingabo za leta. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo kandi avuga ko imirwano yiriwe yahagaritse urujya n'uruza hagati y'uduce twa Minova ndetse na Nombe ni murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire cyane bifuriza komeza kugira